jadi bang pengantin pian bang kasini pengantin lah bagamat jadi ninang laki kaina bang di sini kaina di higanya dilai tunang ini jadi lawan pian ulun nang Mamad dahi gini Muhammad Jakbar ujar nang di ngarane awak nang pina tinggi pasti nang kaya gumbili jadi lawan pengantin nang bini di padahi bila nang malam ini pian harap hati-hati karena lagi pian muhanang pina sando tapi gagah diiti dikira malam ini sanggup 10 kali 10 kali padang bulan padange koyorino rembulane sing awe padang bulan padange koyorino rembulane sing awe elake ojo turu sore kene tak ceritane kanggo sebo kanggo sore kene tak ceritane kanggo sebo kanggo sore Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa maulana Muhammadin umma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi billahi salatan daimatan bidawi mukillahi salatan daimatan bidawi mukillahi lamun waktu keliru mimpine alamat bakal getun burine lamun waktu keliru mimpine alamat bakal getun burine wong tuwa loro kundur ing ngarsa pangeran anak putune rame-rame rebutan warisan anak putune rame-rame rebutan warisan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa maulana Muhammadin umma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin padang bulan padang koyorino rembulane sing awe eling lagi ojo bono turu sore kene tak ceritane kang bose mengko sore Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana
بدوام ملك الله. صلى النبي محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم يا ربي صل وسلم عليه. إلهي إلهي ربي يا رسول الله. إلهي ربي يا رسول الله. Assalamualaikum, kami mengucap salam. Waalaikumsalam, kami beri jawaban. Kepada bapak ibu di sini sabarataan atau adingan di muka emang geduh kakenakan atau acil-acil nang pian berdudukan atau kakak-kakak di sofa nang bujangan jadi nang lawan pian kaai sabarataan atau acil nang tak asik maingkut anak sidin tuyat nang bergantian jadi nang lawan pian cilai sabarataan. Kami tak lupa ini memulayakan amadihin nang kedua karena ada perjanjian rajin babilanya kami tuh diundang paling nang tengah hari sudah mengakhirkan tapi di sini sampai tengah hari imbah nang sembahyangan. Lalu tak lupa kami mau ucapkan ini wabil khususnya kepada tuan rumah nang sudah mengundang yaitu Bang Pian Bapak Yani Sidini Bangaran jadi nang lawan Pian Pak Ai kami ucapkan kami terima kasih banyak nang lawan Pian karena hari ini kami sudah diundang juga nang tak lupa kepada Bapak Yani tuan rumah nang mengundang kami nang langsung aja hari ini mendoakan Pak Ai wabil khususnya biasa keluargaan mudahan Bapak Yani baik nang bini anak nang jelas sabarataan mudahan Pak Ai pian panjang umur sehat badan mudahan Bapak Yani sidin sakeluargaan selalu sidin sehat di jalan ketaatan mudahan sidin rezeki dilancarkan ya usaha sidin pastinya dilancarkan lalu tak lupa mudahan Pak Ai pian hajat dikabulkan dan mudahan pian selalu dalam lindungan dunia wan akhirat bertaan salamatan lah salamatan. Jadi madihin ulun nang malanjuti pastinya lawan pian bertaan nang di sini kami madihin terjadi dua kali ngini pangarinya bujur nang tapan nasi karena bemadihin kami imbah tengah hari lawan tu sempian nang ada di sini kami tak lupa hari ini nang mau ucapi atau bapak ibu nang ada di sini
kita bermadiin satu mat lagi berhenti nang ini nang kedua sakadar nang pastinya kami ada terjanji jadi lawan pian ini sebertaan kita berdoa acara hari ini tampulu nang betamuan jadi berdoa mudahan nih acara diberi keberkahan Acil lawan amang nang sidin tuh bapijik atau besatria nang sudah hendak bulikan mudahan buhan pian selalu dalam lindungan mudahan bang selamat pian katujuan lah katujuan jadi wan amang nang ada di hadapan bila pian mangamira mangai jangan bangangan Allah sakadar lawan pian begayaan kita begaya tampolo bedepatan jadi nang lawan amang bakan daran picik liwar kahibakan karena anak pian sudah lumayan ganal jadi nang lawan pian bila bakan dereen kurangi kecepatan kasihan juga pian tangalih di kandereen lawan acil paman hati-hati di jalan jadi nang anak pian nang besar teriaip tukupi kapalanya kasihan kapanasan ujar alap iyo kada tahu belakian jadi nang lawan pian mudahan panjang umur kaina dilain waktu kawa pulang bedapatan jadi wan pian ini saberetaan acil nang beduduk baju berwarna habang anang mangamira sidin nang kahadapan ngini anak siapa ayo pang bejauh hikam kakak talindong bingai nang pemandangan mulai bisukan inya nicil di sini liwar nang betungguan sampai benyutih is inya juga memakan wajar awak genal ngini gencang memakan gesan adik nang hulos huluti sampai keta jadi lawan ading nang ada di hadapan kakak hanya begaya dingai pemadinan lawan acil nang sidin manyu berang pinanya sidin kasini hendak memberi sawiran karena hari panas di banyak sawiran bila kadada sawiran tuan rumah ini ampihan jadi wan pian dedah saberetaan kaina ada di YouTube moha-moha buhan pian kaina dicari tempulu nang betemuan jadi nang lawan acil bunga singkal beretaan ayo bang acil nang bunga juga bebarang sampian tampolo hari ini kita nang bedepatan adakah tupang lagi kalau warga tuan rumah kasini nang bakumpulan tampolo hari ini kita nang bedepatan haina dede cila itu sempian padahal beputu empat ikungan tapi saikungannya nang memberi sawiran tetap terima kasih ulun mau ucapakan ayo ading nang bunga hati-hati manyuk berang karena motor lalu laju saberetaan ada video juga asik surangan mudahan cilai bang pian nang laki dikuatakan sehingga acil nang bunga sebulan ini betianan lah betianan selalu 90.000 diberi sawiran lalu terima kasih lawan pian ulun ucapkan mudahan buhan pian sehat setiap hari mudahan buhan pian dilancarkan rezeki mudahan buhan pian nang apa bang usaha mudahan diberkahi mudahan buhan pian selalu dilindungi mudahan beretaan kita kawan naik haji lah naik haji awan nang mana bang lagi
lagi di situ berdudukan kawa haja kasini kita nang bakumpulan atau abang amang berdiri bakacak pinggang jadi nang lawan pian kasini bakumpulan cilai terima kasih I love you gesan pian ulun minta rela bila ada lagi pian padahal lagi pian ulun hanya begayaan ngalih juwe cilai jakanang kaya hayam ulun mangaruniakan maka apa bentam cilai di bawah rumahan kita berjumpa ini nang kedapatan sambil menghibur pian saberetan aja kita gaya ada deh tabuat pian jadi pian ulun mau jebakan bilanya befoto cilai bagi giliran ini anak siapa menyumbang bangangan jadi nang lawan adik kakak mau jebakan cil anak siapa nang ini karo dong kira bila hendak seruan dipumpuri anak pian jangan umanya aja mumpung kabenyakan jadi nang lawan acil kita nang begayaan tampul hari ini kita nang berdepatan mudahan buhan pian sehat setiap hari hendak bang betakon ini permintaan hadi nang ini awak tinggi siapa dinamai adiknya pangantin jer tumpang nang ini jadi nang lawan pian ujar salam dari hadi bila bina cocok minta nomor HP mana HP ikam aku minta akan hari ini jadi siaran langsung dahulu kita mati jadi tuh sempian tinglah nang dicatati ngini dingai nomor khusus gesan hadi jadi inya mencatat dia hakun memberi jadi wantian tak kasih tuh mencatat hati mahadegi jadi tuh ngarannya pulang dibuat siapa ngaran pian nyaman hadi mencari bila kagenangan malam ini kaina pisi inya getar-getar iya mamingkuti jadi nang lawan pian sakadar ulun padahi bila kaina jodoh pian nang lawan hadi kalau pina cilai malam kada sanggup menyanggupi karena andi hadi kenal nang kaya gumbile kaya gumbile jadi wantian terima kasih banyak ini pasan dari hadi kain ajar dingai malam inya tuh mencite jadi nang lawan acil nang memberi sawiran jadi nang amang datang minta salawat takan 1, 2, 3 bemadihin betahan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli ala rasulika Sayyidina Muhammad Allahumma salli ala rasulika Sayyidina wa habibina wa syafiina wa nabiyina wa maulana Muhammad jadi bang kami terus melanjutkan kepada bang Antin bila hendak nih bergabung kasini dingai pian jadi bang Antin ulun mau ucapakan bila nang kada uyo kasini bang Antinai satu mata bemadihinan kaina imbahini kami hendak bulikan satu mat haja sakadarwan bang Antin kita mendoakan istilah kata ini dokumentasi YouTube kami kesenpian supaya bang Antin ada kenang-kenangan jadi nang lawan pian pangantinai ulun ucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad jadi bang pangantin pian bang kasini pangantin lah begemat
jadi ninang laki kaina pang di sini kaina di higanya dilai tunang ini jadi lawan pian ulun nang mamadahi ini Muhammad Jakbar ujar nang dingarane awak nang pina tinggi pasti nang kaya gumbili jadi lawan pangantin nang bini dipadahi bila nang malam ini pian harap hati-hati karena lagi pian muhanang pina sando tapi gagah diiti kikira malam ini sanggup 10 kali 10 kali aja di Pangulon Cilai mau ucapakan tampolo pian di sini nang bakumpulan ading-ading ini kawah aja ke belakang nyaman buhen pian tak buat bertaat kasini bang bakumpul di pangantin di belakang kaina ada Cilai moha-moha buhen pian jadi acil bebarak tampolo bang pangantin ada nang di hadapan jadi gesan pangantin ini bang Hartate dan Muhammad Jakbar pangantinnya bang Aran amang beju habang jua umpat bebarakan nah lawan pian kami mau ucapakan ini anak siapa mulai besok kada kawan jadi nang lawan ading begena-genah jepian jadi nang lawan pian ini sabertaan agesan pangantin kita mendoakan bila ulun berdoa cilah diaminakan kasihan bang pangantin amun bang di sini cilai nang kalawasan marasai kalau rumah pawak pian saikungan pinanya bepalohan sampai ke dalam-dalam aja di Pangulon Cilai melanjutakan gesan pangantin bero ayo bang kita doakan kaina imbah doa ayo pangantinai buat pian kapalaminan kasihan kami ramen mahadegi kapanasan maka muhasidin bilang jabik kebanyakan kaya buhen Arab ulun menyapa pian mudahan abang kami ramen selalu sehat badan mudahan kami ramen rami terus juk sembian di lain waktu kita kawa betemuan jadi gesan pangantin ayo bang kita doakan baik pian nang di sini atau acil di Suberang kaina imbah doa ayo hakapalaminan jadi gesan pangantin ulun mendoakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad berkat salawat mudahan nih pangantin inya lagi binian mudahan panjang umur pangantin sehat badan mudahan pangantin rezeki dilancarkan rohoi rahayo buhan pian tuntong pandang mudahan pangantin pian nih menjadi keluarga sakinah mawaddah dan warahmah kita mendoakan mudahan pangantin nang laki dikuatakan sehingga bini pian harta tibetianan mudahan pangantin selalu dalam lindungan duniawan akhirat bertaan salamatan lah salamatan jadi pangantin sudah ulun doakan bilanya pangantinai hendak ke palaminan silai kada papa dibawa ke palaminan kami nang dokumentasi haja nang lawan pian lawan pangantin dulu kita besalaman istilah kata pangantinai beririlaan jadi lawan pangantin sudah kita doakan ini anak siapa bilang ada sing jawatan mulai bisukan awaknya kalah makan jadi nang lawan pian ini saberetaan lawan acil baju hijau kasongsungan bedestaan jadi nang lawan pian ulun mau ucapakan selamat bertemu kita saberetaan lalu tak lupa ulun mau ucapakan ading nang di muka beduduk sini pian istilah kata tampolo bedepatan kaina nomor pian hadi pulang mah mintae marahal dua ikong sehari kulih
Nang lawan pian ulun nang mamadahi amang nang bejelen hendak ni memberi. Jadi nang lawan pian mangai ulun ucapi sebelum tu sempian mangai hendak memberi. Disuruh kakanakan cilai inya memberi, ditunjul-tunjul inya kada mengerti. Jadi nang lawan pian ulun wa ucapi terima kasih lawan pian hari ini. Ngini beje upah mulai bisukan tadi mana umah abehnya cilai ulun padehi mudah umah abehnya begawi para jekian karena awak lamak nang ini tak kencang makan. Jadi nang lawan pian ulun mendoa akan mudahan beretaan kita salamatan. Lawan bang amang nang memberi sawiran pinanya anak sidin nang dihigeng ini. Jadi nang lawan pian ulun mendoa akan mudahan manai pian sakaluargaan pian nang panjang umur selalu sehat badan mudahan buhan pian rezeki dilancarkan ngapa usaha sidin diberi keberkahan mudahan jua pian itu nang salamatan. Lawan bang abang nang ada tak tinggi pinanya bang umpat juga sidin memberi siapa nang menjulung umat 2000 menjulung mamulai tetap terima kasih lawan abang tuh nang ini pinanya masih bujang inya belum bebini. Jadi nang lawan pian ulun nang mau cape mudahan dingai pian mudahan bangai pian hajat dikabule mudahan cilai inya dilancarkan rezeki mudahan jual lakas dingai pian bebini. Jadi wan pian ulun mau ucapakan lawan acil nang beduduk nang anak tuh di tangan kasihan anak pian cilayat tak guringan jak bawa ke rumahnya mandi ayun niakan. Jadi nang lawan pian ulun mendoa akan mudahan anak pian nang masih tuh halusan mudahan inya ka depan nangisan mudahan inya apabila kaina sekolah kain nang pandapatan mudahan inya sukses juga ke masa depan mudahan anak pian berbakti lawan kuitan. Jadi bang ulun terus mendoakan mudahan umah abehnya tegawi para jokian para jokian. Jadi bang ulun terus nang malanjuti lawan ading baju hirang menyuberang hati-hati bingai motor banyak lalu di muka sini. Jadi nang lawan pian harap diliati melihat kiri kanan kamu kabang kesini. Jadi nang lawan paman nang ada di motor nang sidin betobe mudahan bang pian sehat setiap hari. Jadi nang lawan pian ulun mau ucapakan ulun hari ini pastinya madihinan sakadar nih menghibur buhan nang tapus dalam. Alhamdulillah kau mengabulkan mahirik bangai pian kaya berdua berenak ulun mati ngawakan binanya anak pian juga nang bebujuran. Jadi nang lawan pian sedikit ulun badehi hakunlah bang beisi abeh nang kayang ini jelas tinggai pian sedikit nang tasupane karena abeh pian di tengah kadede gigi. Jadi bang ulun ini mau ucapakan kakak di Suberang befoto di bawah rambutan. Jadi nang lawan pian ulun mau ucapakan bila hendak befoto nang bebawaan sidin di motor bilang ganjang bememakan
Acil bang datang nang jua berdestaran bila cilai mayu berang lihat dahulu pian mudahan pian selalu dalam lindungan jadi nang lawan pian ini saberataan pengantin sudah duduk di palaminan tadi duduk pangkas ini ada nang dokumentasi kami bebujuran jadi nang lawan pian ini saberataan mungkin nang bematihin satu mat lagi empian jadi tak lupa Allah mau ucapakan lawan tuh sumpian ini saberataan itu wabil khususnya kepada Bepayani yang sidin mau undang jadi Pak Aiwan pian kami mau ucapakan ulun nang mawakili panitia rombongan lawan kakawanan di sini saberataan kami minta maaf minta rela lawan pian bila dalam hari ini kami maisiakan ada terjadi pastinya kekurangan salah atau hilaf mohon dimaafkan karena baik kami manusia biasa itu nang kadeluput dari nang kesalahan jadi nang lawan pian bilanya tupang kami ada bang di sini baik sikap kami atau ulun ucapan nang maulah pian dalam hati kada nyaman tuyat Bepayaninya yang sidin berjalan jadi nang lawan bapak ulun mau ucapakan ulun nang mewakili kakawanan berataan sidin hari ini kopiah jangan diitihi ujar orang beheri bila kopiah jangan pakai lakas naik haji mudahan Bepayani rajeki ditambahi sehingga pakai pian kawa naik haji sehingga kami nang bujang jual lakas bebine jadi nang lawan bepa khususnya Bepayani apabila kaina pian benyang rajeki kaina kawatulak pian kata nah suci kikira naiknya pakai pesawat tinggi bila pian kabul hajat pakai nang naik haji kaina naik haji paklah dibawa bini supaya tuh di Makkah pian kada manambahi jadi tak lupa ulun mau ucapakan kita madihin di sini nang begayaan jadi kami berucap minta rela berataan lalu terakhir ulun mau ucapakan mungkin sampai di sini kita bermadihinan terima kasih banyak saberataan kepada buhan pemadam pinang habang mudahan berataan si pinang salamatan lalu tak lupa ulun mau ucapakan kepada sang sampian ini saberataan ulun mewakili kakawanan berataan kami meminta rela minta maaf berataan lalu terakhir ulun mau ucapakan hendak membawa pantun sebagai penutupan bila jerujuk ini daun jimampai ada baikat lagi ini dedeyan kain bilanya jodoh hari ini tubang sampai menjelang ini hari pengantin ulun minta rela minta maaf berataan bila dalam hari ini kita nang bertemuan ulun bemadihin maulah tuh sampian dalam hati kada nyaman nang jelasnya ulun niat menghibur pian jua alhamdulillah kita nang hari ini kawa mengabulkan mudahan berataan diberi umur panjang jua nang panjang umur sehat saberataan mudahan sehat kita di jalan ketaatan sehingga nibang kita duniawan akhirat berataan salamatan kami hendak bersatu kami hendak bertahan karena betis ulun sudah nang kepanasan lawan Kang Acil nang hendak pulihkan nang sidin pakai motor kami mendoakan mudahan Tuhan pian bulik salamatan di lain waktu kau pulang bertemuan jadi nang lawan amang nang bebeju habang nang bebeju singlet pinanya kepanasan jadi nang lawan pian kami mau ucapakan kami sampai di sini itu bermadihinan liwar tuan rumah sidin malapasakan malapas keluarga nang hendak pulihkan
Jadi ini doa terakhir diucapkan, mudahan tuh sampian selamat sampai ke tujuan, mudahan bertahan selalu dalam lindungan. Hendak bersatu kami hendak bertahan, matahari ini berhindau betis ulun kepanasan. Jadi sampai di sini kita bermadihinan, kakak minta rela dinglah nang lawan pian. Kita nang hari ini sakader besambetan, jadi nang tak lupa mudahan dingai pian selalu nang sehat badan. Mudahan kaina kawa pulang betemuan, mudahan mama abah begawi parajakian. Amang nang betikap nang sidin kapanasan, nang bebaju singlet katiak bebukaan. Jadi nang lawan pian ulun mendoakan, mudahan bertahan selalu dalam lindungan. Jadi tak lahir ulun mau ucapkan, kami permisi kada jual lagi ampian. Aku permisi terus bila jual bertahan. Sadang bersatu kami hendak bertahan, jadi wan acil ulun hendak berakhir di sini bermadihinan. Acil bak kacamata liwar gincu kahabangan, liwar patok sidin kaya belungan hayam. Jadi lawan acil ulun memadahakan, pesan dari Bang Dul ini kreator cilai nang dari kami. Ujar kacamata berhuruf ke hari ini, malah ujar Bang Dul manambah salawi. Lah salawi lawan bapayane nang sidin bejalan, ulun minta rela mewakili kakawanan. Jua nang bini sidin baju disingkayakan, padahal Bang di Karta kadada jua benjiran. Jadi nang lawan ibu kita nang begayaan, mudahan buhan pian sakaluwargaan, selalu panjang umur selalu dalam lindungan. Dunia wan akhirat kita tak kumpulan. Jadi wan ading kakak hendak bersatu, dinglah hendak bertahan. Mudahan dingai pian sekolah pandapatan, mudahan pian sukses dingai ke masa depan. Bila kamarian pian nang hendak mandi, gulu ni disikat dingai banyak bedeki. Aku minta rela tinggal sekali lagi kita bersalaman, kada mungkin nyaman nangis karena bangai tadi duit ada Bang diberi. Jadi nang lawan ading makanya mau ulit-ulit mulai besok tadi. Jadi nang lawan pian mudahan sehat terus dinglah nang hari-hari, cuman kain nang kamarian jangan kada ingat mandi. Sadang bersatu kami hendak berhenti, ulun minta rela ini sebertaan. Mungkin sampai di sini kita nang bertemuan, mudahan dingai pian kawa pulang bertemuan. Sadang bersatu kami sedang bertahan, bila ada jarum kata jangan disimpan dalam hati, bila kata nang salah jangan dibuat dalam hati. Lalu terakhir kami mau ucapkan wassalamualaikum minta rela pian. Lalu terakhir ulun nang tuh bertahan, jadi minta maaf tak halal bertahan ilahi. Terbang bersatu suara bertahan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad.